Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu mw'iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umugore w'imyaka 28 y'amavuko uhetse umwana w'imyaka 3 y'amavuko bapfuye. Imirambo yabo iri mu ishyamba mu nzira aho yavaga ava gucuruza i Kabuga. Abahaye amakuru Kidasamura TV Rwanda bavuga yuko imbere y'uyu murambo hari umuhini ndetse hari n'icyuma cyakoreshejwe, aho bigaragara yuko ibi ngibi ari byo bakoresheje bica nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko. Ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 28 wari uhetse umwana w'imyaka 3. Abaturage bahageze mbere bavuga yuko uyu mugore bamwicanye n'umwana wiwe, basanze agihetse uyu mwana yitabye Imana. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha bufatanyije na polisi y'u Rwanda buri gukora iperereza kugira ngo hagaragare uwishe nyakwigendera. Ni mu gihe abamwishe kugeza izi saha bataramenyekana bari gushakishwa kugira ngo batabwe muri yombi. Kwiba ibitoki babibuze nyiracyo bwari yagikuye akijya nacyo kiteze. Bukeye ibigori babonye bitabahagije baza gutwara intama, bacukura inzu bakuramo intama barayitwara. Intama babonye itabahagije, uyu munsi nibwo bari bagarutse baca ingufuri y'igikoni bakuramo itara ryari ririmo, babuzemo amasafuriya batwara n'intama, baragenda batwara n'urusinga. Ariko ubujura bw'intabwo burakabije cyane. Abaturage batuye mu murenge wa Butozi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kinihira babwiye itangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda ko bahisemo kurarana n'amatungo yabo bitewe n'ibisambo biza kwiba amatungo ndetse bikiba n'amatungo magufinya arizo inkwavu. Bavuga ko bamaze kwibwa intama 15, ihene 15. Bityo rero abaturage bavuga yuko nizo basigaranye bagiye kujya bararana nazo aho kugira ngo bazibe. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu mu kagari ka Bujuju, ahabereye amahano akomeye cyane. Ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Ku iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko uhetse umwana w'imyaka 3 y'amavuko bapfuye. Bapfiriye mu nzira aho bavaga gucuruza i Kabuga, dore ko ababategereye babateze bari bava gucuruza i Kabuga barangije barabica. Abahaye amakuru itangazamakuru bavuga yuko abaturage bahageze bwa mbere bahasanze umuhini, nimba ari uwishoka cyangwa uw'igitiyo ntabwo babizi, ariko wakoreshejwe, dore ko abaturage bavuga yuko uyu muhini wari uriho n'amaraso makenya, ndetse uyu mugore yishwe urupfu rubi cyane ubwo bamwishe bamunize, ndetse bigaragara ko yanakubiswe ibintu byo mu mutwe akitaba Imana, dore yuko n'umwana wiwe bamwishe. Kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda ndetse abandi bari mu marira. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza ku wishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko ndetse akica n'akana k'imyaka 3 uyu mugore yari ahetse ari kuva gucuruza i Kabuga. Ababishe ntabwo kugeza izi saha baramenyekana, ariko ubugenzacyaha bufatanyije na polisi y'u Rwanda bari gukora iperereza kugira ngo abakozwe bino batabwe muri yombi. Abaturage batuye mu murenge wa Butozi mu karere ka Rulindo babwiye itangazamakuru yuko bahisemo kurarana n'amatungo yabo bitewe n'uko ibisambo bibugarije biyiba, dore yuko ngo ubusambo buri hano mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kinihira mu kagari ka Butozi butagira icyo busiga inyuma. Ni mu gihe bino bisambo byiremye mu gatsiko bikiyita abaparakomando, bitwikira igicuku ndetse n'amanywa bakaza kwiba abaturage, dore ko abaturage bavuga yuko bino bisambo birusha imbaraga irondo ry'umwuga. Bityo rero abaturage bavuga yuko bagiye kujya bararana n'amatungo yabo kugira ngo agire umutekano. Abaturage barasaba ubufasha n'ubutabazi kugira ngo bahabwe irondo rikora akazi ka buri munsi bitewe n'uko cyangwa bitewe n'ubusambo bukorerwa hano mu murenge wa Kinihira mu kagari ka Butozi. Abaturage basaba ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo ko bwabahereza irondo ry'umwuga bano bana batazi icyo gukora bakabakuraho, kubera ko
bino bisambo birusha imbaraga bano bana. Abo ngaba biremye mu gatsiko bakiyita abaparakomando, ubugenzacyaha buri kubashaka kugira ngo batabwe muri yombi bakurikiranweho ibyaha byo kwiba, dore ko abaturage bavuga yuko bamaze kwibwa ihene zisaga 50, intama zisaga 40 ndetse n'amatungo magufi ndavuga inkwavu zigera kuri 30, dore ko bapfumura inzu bagakuramo amasafuriya